kang atawar ke misen kabe rat ka cheleng lapo an ki sung setami iem tok pi che char chelang Laitan England APHLC mai phu je ai ka thara phan kar boga puthak APHLC YW pen lampoi ki pi Bihar along kutikre hini pen ki kim kerang RCC dolong ingpu pe prang ru rai Pinia dapa bertalong penili sami dengmir kiling pi non bertang ton pen arju ponik tha Lakhain ko ratrok duar bagori MAC constituency ke parlo jasemet diring PS angkang along kidam tang ningkan ke thom so selo SOPD scheme pen diring a habar arara phan panong PC masapso arlong sangki thok roi roi sai claim pon Bonsa talabang so to war ke AC ka charia tum ahin pen to war ki misena bank ke rara phan pan pitek thidetlo Duarba gori pen rat kache toydun local MEC Richard tok bi ke AC along EMR pudeng det pen non aning kan ke thom pleng ji dok dok anlo bonta diringa rata phan to war ka selam pijiang thek non puta theklong ledet ke diringa rata tum pen local MEC an parta ke AC EM Richard tok bi phan ning duklo pusi ongdung atu ning je pondung ki to basai ko ke ali ke no pot padu ne dele yo ku pujila lake duar bagori constituency lo ki padu ke ajagat ke diring ar lok long lo ta jo ali pamu ihu moto ke no pulo music pen pachi bung pon lo ke la so long bang papur gang lo non bang ke aprang ali na bunai pen pakoi roi roi lo non ta koi roi roi bom long ke jo non ta nang playing pe de lo koson ne nang klep biji ni nang klep pe ni non ta nili tungi pusi chong hong non prong lo ke yo Kedam tang MP election a hot satami education EM tok bia sang ho EMR pu khidet pen amina a constituency mate duarba gori constituency pen BJP a song a phan rada tum parem det along pensi KAC EM tok bia sang ho ko ansi rada phan ke claim pima la song theka bang ke klang dak Kidam tanga pora hu CM tuli ramrong hang satami bang so diring along SOPD scheme pen to war kasimar kapatang te dera puthak satami kapatang ponje phansi bor ipon pu pusi ningje pon Anparta MLA Numal Momin lapen EM Richard tok bia mat satami bang so to war laki RBA pora joksi tangon edet lo lasi RB chitholote patang pon pu pusi ningje pon lo SOPD पर কৰিছে এটা হৈ যাব এটো ৰেনিং সিজন আছে ইলেকশন আগৰ আমি কৰিছিলে এটো আগত কৰি আৰম্ভ কৰিছিল এভৰিথিং কমপ্লিট হ'ব লেট দা ৰেইন ষ্টপ বৰষুণত বনাই দিলে 2 মাহত ভাঙি যাব আপোনালোকে লিখিব 2 নম্বৰী কাম কৰিছে এটো হৈ যাব আৰু এটা আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজ Lasi diring PS arada phan matha ponra diring angkang kasi marpon atu warabang prabjin pen kaselam serak jia phan Habararat atum pen KECCM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen EM tok bia sang ho phan ka chuning dik padopon Diring pen Thompson Terang KTV News Kidam tanga pora hut Laitan England Terang Kia Melong APHLC me phu je ai ka thara phan ka preka lam the pena jok karbok pondolo La song bong pen je ai ka thar bongo sena phan ku pilo kachini Jai kathar karbiang long arada phan ku pilo kirap ke do pusining je pon bangso puthak kedam tang bo signify crazer cap arni APHLC youth wing a hin pen jai kathara bo halong pherang ke mai ingni ponsi lamboi pi pontu lai chening wen alang le non ke di spokesman lo alang li ni tum phan mate jai kathara phan kar po ala alang le ha bangso press meet long tu lo Alang litung ke bongo sena aphan than kachini awi aprang si alang ni ni ba adun thu alang ni nge tulilo bongo sena lake extremist organization tang tang ni da dakang tuma thang tha alang li aprang pulo bongo sena aphan litung than kachini awe aphilang putulo bongo sena ke lake extremist organization Tang jarang itu bungkus na pancini nelang. Aku suno bandela. Bangso hut sersing bepen kaning je pon atengki jai kathar karbiang long arada phan ku pilo ke rapon ke do palam abangke APHLC aracharia songatu ke isialong kachari long doloma
lapen APHLC Ratcharia song tuma bangki Ratcharia lia phan chot lapukali the lapen longri ke jok wan ke longjia phansi sai ke klempon puta pherang ke amalong pen sersing be hin pen ninje pon ke pen jok ye bangsi pini jai ka thale ka dabino ahok pen amut pi alam mangi nang dum jai ka thar ahok alam rana phan ki thamela posina dum ke thara political along klang suno sta mithang ang hoy phan chot kali dan mithang apok phan chot kali lake rat phan si ken pini episode ke politics ke pathe gen rat si ke pathe laga tum chini ke has ke pathe popular contribution high alo ma jaya ke thara ke high debt pen claim debt ko na art pok nang tulo lake ni tum chi chagi na jaga sa movement hu isi afford mesen opportunity lo jaya ke thara hempre ke tolong ji phan kusi are democracy alam chini pameno inglen sangwa ke jong si ahok ha labu pin kumane mane asong mena kachi song mesi ta baso hempre tolong ke nang tung ngali tung BJP long ke do party an sun labra chi song ro ma tin de autonomous terafan long lok ke pin majority nang tung lok ke pi phanon de nang tung election ki thodu na lang MP MLA MSC ku pi phanon tung karplum na lang ki thodu na lang jong sila ku kumane ke song menta autonomous state long un pulotante nang tum chini pameka lo kente jong si la election patu the pin menta hai mane la bangso autonomous state ban un pulotante nang tum chi song si don News report KTV News Bihar State angkang Araria district along kikim kirang bom RCC dolong kedam tang busik ni pai krener kep durmiar ni rurai bangso dolong kikim kirang pon laki kursa kanta pen siktia habar aradatum kedam ke wangji adagalong bakra alang roi ke pangkai perajok rat ke chileng penang anaki sungdu laso kisung pen ke pajok jia phanpura sarkar pen kuti krehinia tang kapanong ponsi bangso RCC dolong kimrang pon lo Kiru raya dolong kikim kirang kitang telang ajok ingpupon pelang tetapi kiru apora hut abangki minitisi angbongsi chat ko anlone che mandet lo bakra royalong akimi kikim bom adolong abangki rurai lo lasi ko son pensi kiru long lokma ketar libjia phansi sideng ponpo pusi Araria district SP Amit Ranjan pen pherangkia thengno ningje pon Bihar Araria district arlo bakra royalong kiru rai adolong abangki Central Road Transport Ministry pen le kikim kirang pon kali lake Bihar Sarkar along ke do Rural Development Ministry hin pen si kikim kirang pon pusi Union Minister Nitin Gadkari hin pen abangki ningje pon kikim mia dolong la puson kang railong lok abangki dolong kikim a kompanya tum kelang pamimi lapen kikim ke chokchia joklo lapen bangso putha abangki tarli paminang ji pusi RJD MLA Vijay Kumar hin pen ningje pon Lesson thotsi kedam tang surihini rankora ke thomaning kana hutsatami Bihar Bhagalpur along kikimi adolong bosika cheklo thotsi rupon railo halabang so adolong satami visual along ke paklang pon abang ke bengnian si che benglong loklo ajat pusatami dolong kiru ahut arenga hu ke sudun abang avelang lapen bangso puthak bangso dolong kiru longlok aputhak kiri tarli pamejia phansi Bihar Chief Minister Nitish Kumar ahin pen hukum pipon tanglo National Desk Report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardo